Ekuirwo aya uthondeki na wendia wa njohi itakinyaniirie ikiro mahofanirio ni maabitha borithi kiroko kia umuthi mari mihango-ini yao ya uthondeki wa njohi ino na kuria maabitha borithi mahithukitie rita 800 cia ethanol. Augite mihango ya uthondeki wa njohi ino iratwarithio na mbere nyumba-ini ya mundu niri ni ya gukombora, akiuga ni mambikite uthuthuria niguo kumenya mwene kiganda kiu odumwe na mwene nyumba uria uramukomborithitie. While carrying out the manufacturing of the second generation alcoholic drinks at the brand of Starlight, there are many assorted empty bottles, cartons, fake KRA stamps, fake stickers for the caps, and so many illegal equipment that were being used. We have started tracing him. Before the end of the day, we are going to arrest him and present him before court. He must face the law. Kungi nakuo ene biashara cia kwendia njohi kaunti-ini ya Laikipia ni mareganite na watho uria wendekithitio ni mbunge ya kaunti ino wa kuramata wendia na unyui wa njohi, makiuga mamwe mamendekithia ta kunyihia namba ya irabu wahota gutiga makiria ya andu 20,000 matari na mawira. Gutiri koragwo na nyama choma, that is one of the licenses tukoragwo nayo. Ni tukoragwo na license ingi ya bar and restaurant, na icio ciothe kuratwika gutire. Hatuna kazi ingine ya maana tunafanya apart from entertainment industry. Tunategemea wageni wa kukuja, hawa ndio biashara yetu kubwa. Riu ni mendekithitie watho uyu uthundurwo weru na makuruhanio. Tunaomba MCA yetu mwenye ameleta hiyo bill watuite tukaa pamoja tuongee tena. Waiangalie kimakini sababu watu wengi watapoteza kazi. Nakuo kaunti-ini ya Narok, county commissioner wa mwena ucio Kipkech Lotiatia ni atongoretie mugururio wa gwethana na aria maratwarithia na mbere thuguri ya njohi itakinyaniirie ikiro na kuria mahithukitie rita 100 cia njohi, pombe gushi na dawa ya kulevya na pia dawa ambao inauzwa kwa pharmacies na chemist yetu. Tangu yaanze inaendelea sawa sawa. Lotiatia augite ni maraikirie MWIKUIRWO NGONO HWAI-INI waira ena katoni 15 cia njohi. Patikano na cartons 15 ambayo kuna hii pombe gushi ambayo kwa jina maarufu muona hapa inaitwa best. Na baada ya kuchunguzwa kushirikiana wale wadau wengine tumekuja kugundua kwamba best ni pombe gushi. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi.